Naringan dari nauli di mana yang di namuli itu kulay namin di mana sabi matutu ito mungkin tradisyon upasahan lima ulos solong na mariboto ibig ito pag naauwi na rin na pardolo mga lakay ito unang palagiaroan mo na ito na natutup ko ito lo mangiroam nga dito po to like kung kasi ang giyak man yan ingot na mo kahata na uli hata na rin gan umuwi hata ni Pandita mga tutunong nga ni dalawa mo na ito na layda lutong anong pagtong karam muna biasa di bulong nga marumatangga unang toranong sa otik ni Bege Hami lima sa amuna le lima kuhami lay muna so yung anong hata muna anong Bege Hami anong parbadaan na lay kuda kaya giyak matutu tuhari ito lang nun, siringgam mamu na marumatang na. Hindi si Donok ko. So, alam ka ni natuwa-tuwa man si Donok ko. Ay, matulang ba? Matulang. Dakka niya rin ang piyak dito mahonan. Baran muna le, ito, itong nasodya di sirang. Kundi muna mamarsikong ko. Guring-guring matugos na tuboras ni Siktor. Torato mamulay nang ito mga mangiring-iring ng mga popa anak ng doktor. Ipagka malinale ito rin ni hotang. Setu dia pa mulay nang ibotok ko mga laka setu sima mo dapat at pasamo. Jadi yang mo ang purpose kami. Rekto mo ima ni dalaw hami law ima mulos solong nami. Baik kamu amang musik nomor di sini.
pangurasong manang kita sa luwa. Dire. Dia ang hati mula-mula lumuwi na siya po ng pasuki. Turupian luhati siya po. Alay jalolo hati patiskusi ko si Matwa. Unuay para si Matwa madulaw si Matwa. Terbatas ko tulak. Na. Jadi iharoro namin yung pastikyon. Walang peso ka na magkurangin ng orang umasin tuloy na orang daw. Tangon pa parang. Walang habis siya tuloy mo na pasukit na. Turupian Tuhan. Siya puluwalong kakama di siya tuloy. Asama doon na. Jadi mula tumugpi namin ang mga luloy. Pesta na balgamon. Las marunod na. Ate. Jadi mula lima. Isol, rodo habis siya. Naman inobere. Mungkin sehari awang na betak daw. Awang na si Madua ni bere si Madua ni lain na sa si Borporo. Ade bihasin ko bersama si Borporo. Aram ko ate akatulak kunisol. Asa di boto itu ku dok bere ku. Asa si gawe di si Borporo. Ido bulan ido dia matutu sama natan kemete manang pasal tahu ku tiup kamu mai gomos. 5 kilohan ang ito. Kota malah. Jadi ima duduk, ingok mahamuni sidak. Jadi dia roro namin bere, mga tiga-tiga bubong at peon, alas utong magdadali. Alay ang guhata si dono namin. Tuhata do napasahat ko ni. Kalumubi nagkin, inunurong kami hamon ibagas doon tuhata. Ima na mga pasipasok pardo ng Saripeoni. Saripeoni. O diyak mahobere, mulai nagkin di pasu-pasu aman tapandita, tangan na naduay, tuha mo na naduwa. Kot mahamu pardo ng Saripeoni. So, ni dulu ni hata nagdua-dua, anong hata nagyolo ni Dr. So, kot marapatan ni molo so maho siat hapo sokot ilo artino hot maho ihami matanggaw so maho siat hapo sokot hot maho siat ilo harum matanggaw ilo artino na durina asa at yung kamu napaduahon molo adong dungat tubo namin ipasirahanan isito potong muna gil si palong muna lang asang masosyal hamuksi ala na hami apalagi sungot yung manuay mamar grup-grup benuay siya turi sa dunia ngarumpet at patadok kamu diri mo kami tulang namin siya turi sa dunia diyon namo ate ala na nga rin paturang babay da napatuluho pere itikihan po sa umuna dangarong biyak sa rumah tangga napatutaho na napatumonton alay Panginoon namin tutulungan niya riyon asa tutumaha mo rumah tangga na bahagia adi rumah tangga na bahagia po binasa ni pagarabato ni natugilo orang puna aman tali batalo sila yung pasupasok pagkitiyan doan hula-hula mo adi jadi mulu pasal tabi non urusan nas maruhamu mengurus badan, mengurus todi konjung son ade. Semua lima, baik tu dia musik per musik, nomor besar, mulai.
nung adohot tamu manangyaton bere muna ibaga sa partikyanon marhite sa nakatanyang dohot akaparhite utanyang muna akaulos ng ibasahan tamu martinani matudua mata na martua di bata serenggam matutu matangkani bere muna tuari namang iton isialani idolas nirohanami alaingo dohami diajar doho poda muna dam na sunda puno linda molo peso sakti padia na sunda soba hono pon dia kabu nalingani molo peso jemero nakana dia di banga seperti kenon tu sokot dia penjaro nami dia kapamuro muna bere muna dia kanalau para soroha muna una ngalan di balgana dia hemu alani gelinge tadi ko kamu sokot dia pe nasroha muna ate sokoni mamang na malona ay morahat kami dia kana lamano ko hulaw na nami ay jaman nasunay jarang langsung pahami de matama dia kana manggohi pasu-pasuna silong ogyate mahani akatula Molosong kami no ay hula-hula nung alas mo namin kapalagi sumuraw ala nung persundot nung ayan hula-hula mo lubi ni las niroha mana si Dohono ala na sumani pelok kamuhata muna ulang pribadi alas yan tutulo ang anak ni Raja Pahopoy na pandi. Molo manot terap do hula-hula tutuloy. Ibig kamulot tong bunga-bunga jari-jari namin. Ima tutu tuluan ni Arion. Asa gabi ba nanula muna sinur na pinamu na tuluan ni Arion. Daw-daw ma at kapasahit. Matutu. Jadi molo tusungani pwede ang kapangulusyon namin. Wala nga muli di ba? Oh, lumang tula. Taro hamu sude. Jong diulau ni amangon. Udah bulan ni. Lumang tula. Jadi saya soyu mainna. Jadi ingat tidak biar sini. Apa tu? Itu kamu ingat tinaknya. Kalau buku kamu
Saya terbesar matematika 2. Mau yang Muna kosong, saya berdua-dua. Saya terbesar di Bangsa, laku siang mahamu. Bahagia mahamu Anda. Ilang pelawa untuk pamarato, ingotot kumu, siang karo, di paratosi. Jadi saya siang mahamu. Karena 3 bulan untuk pamarato Muna, ada itu mapan-maran, siang mahamu. Lain buat kamu, koma dong papa. Ini sudah mau lihat Bani hatanya tu dua belas, dah betul. Orang cuma, orang tu tu. Jadi ada lagi banyak keadaan besar. Saat dibanggain, saat mata orang. Madu dulu tulang. Jangan itu. Saat disuruh saat dibanggain, saat kawasan potong berbulan. Sama dibanggain saat potong mengikat yang itu. Nang malilimunan sa perkang so kontor nilo somat lang na masubutan ng dama. Iya. Iya, amang parungsi nami. Tama. Beka mo majo musin ako parkus. Ay, okay. Madong na digorang do hami tuhamu ulah-ulah nami marga manulang do marga siregar dina pengasahan muna ulos na gajang ulos sitro rabu siang dia ma tujulan ni arion raja nami raja ni hula-hula torok ma pinok pernami songon gajang ni ulos ma gajang gari gajang berita horas di hamyak kana marhamaranggi tarlumubi ma di sada hasudo tarlumubi ma yanak nami na majalo pa masuk-masuon padong sarebion di baga satikyon. Jadi di baga satikyon raja nami. Nang Roma hami mano pahamu mono tumpe. Hono tangan maksob raja nami. Nah boy,
terbaik kami menerpok kamu gula-gula nami dan sakut ini burung lampai dan jadi sesuatu dia dan sudah mereka nami mau lo tumpe pepanen nami dan sesuatu dia jadi songonari di hamu permusik nami dan roh kami menerpok gula-gula nami baik kamu mau godang aku batu sih. Raja nami marupok kamu balas maroh ni badamu las maroh ni kopi muna sibuko di mana raja nami ini baru di mana Bangun di rumah. Di soto. ini madu di raja nami Anggon nami. Jangan nasi goreng. Bangsa alai. Besani rohani Tuhan. ini madu rumah ini anak kami dengan nami raja nami Disitu, bukan dari aku katakan nami kasih rohani siapa ada iya terima kasih rohani iman sana sejadi-jadi kami sejadah orang Di bagasa tikyon alanang saat gora-gora muna tuhami ima tulang ni pangulion di bagasa tikyon kami marlas ni roha dalam area nang nato dinami di bagasa tikyon akamang boru na lagu mang boru na basa tung songoni benuay umbajangan no saotik alana bolu hubereng dong katulang naon do natulang naon do kau non panortor do tubiliat to penon ulos na itu lubra unan non saunari do lasier roh aku do dilaiku dinaung diba sohotamu berekon di bagasat tikon las rohani badaku las nang rohani todikku Maria iya beren nami nang todina misalu natar lungu bima marga siregar di siaran itu tungtu beren nami oppe tokope kami ulos nama rapu ima tu beren nami do iboru nami las maruhani badamu las manawang rong di todim lain dah jadi itu di
berek kudo buruku dison kami sudah tulangmu laem na tulangmu opungmu saluhuna tung masela siar rohana di hari hatau di hari hasadarion ima sadana bersejarah dimulai di perngulumu nama bentuk sada keluarga naik baru siap bagas joron itu hatta takas dodak kaningan hulu kami hamu tu bagas joron itu hatta ima nama jalo sakarmen pardongas saribeo di selani omma sada sejarah namar sejarah di hobere di hoboru sia Jakarta do rukon berekon sia kudarola tu Jakarta alai ikut dulu ditarik berekon jadi di Soko Maja Manggalar ada nabok tuang bilulinami marga basari ini di situlah siar rohanami jadi di hamu seluhuna na holongi hami terlumubi madang bilulinami song-songon inang di baradatan kami mangido sangap siak kamu asal pangido kami majuan non musik ima nanaho mga peon ulos na marabu tu berenamion asal giat tujulan narion tung utimis pe ulos na pasatami di bagasat tikko tuha muna las marwan ibadah muna las manang rohan itu di muna unang siya nilai ulos di berek kamuna mono ulosan na marlapata doho di halapata unang loas orang misusa idolapatan di uloson mangulos ibadamu mau mengalas terdim di berdalan aku nang dinalobor api ombar sogo tutano percelahani mangulos ibadamu mau mangulos itu dim asang dia tujuan narion situ buni anak situ buni hori bere asa gabi adong ihot ni rumah tangga muna jalan marlas ni roa kami saluhuna karena dua bereda jadi itu tutu saluhuna tung songoni pe ulos na marabu si pasabun nami tu bere di bagasat tikion unang be nilai ulos bere kamu pak korhon nama si bere ngomu tujuan narion di hamuna saluhuna bye masuk amang arang-arang dairi
tujuan narion anak pedia merilis baru torok donga muna mayatong nang sa rumah tua si orang mau mata pesikat ya Maria Ria berenami Maria Ria nang pedinami di harorongni tulang anjir matujulan nario di hang saluhu matulang nami saya kagejang memurmuna saya tiu pacarya muna tujulan nario asamu hita namar hula-hula moru patu bangun akka ulaun naring ketujulan nario jadi songonari berasa nami nang rohami manopahamu tung songoti ben nodelan sopanami tanga marsopa tu hamu raja nami las marohani bedamu las marohani tot dimuna di hamu permusik na Grabe bang, baik kamu masuk godang marolo puluk tot diki ada marolo puluk pani marpesta di bagas haji dari rion do akau ulang
naroh hamu marsobba tu kami hula-hula muna jalong matakas be di batari dah muna dalam isobba muna tu kami ima marhite rigi site suara anggia matudululan nyarion saya tio saya ini songoni dari ina tua asa tu dulu mahita ina dapotan ina tio tu tarua kita dapat dapotan apa bagan aloma sanggia matudululan nyarion naroh hamu marsobba direk kamu udah bagi udah hebek asa songoni dari ina tua madohonon nami dihutur dak kadak kamain nai batu dede ebeng-ebeng rohamu baru nami marsoba mangi udo ebeng jadi alani amang pargual basursi alana asal wala sok kami jo song galang ni nani ni baru nami na to kami do bere nami asal dia ape pasu-pasu na pinasaan nami tu ula-ula nami lima satu dua nana tu bapuri mana tu jalan narion bae majonong ai basi-basi asal besok kami jo galang nani di baru nami yo ya memang ya agirang nai bae di berekku do guruku di balas tikyo di naung mangkara sulang nagok tumarga pasar biru song nanto kami tulang marga surega totong do dibagi na sa siwon na ito kami bisalani totong do kami marlas ni roha laho mga peon ulos na marabu yung guruku do iwadokku kami di balas tikyo unang mama nari dabadang mudo tebing makaron ilos sidoro rabuma sibik diramu tuzul nariot sinieto nomo ribe membentuk secara keluarga naik baru ima pikiri di belasan ni tungso jadi sirang yang dosa sirang ni amataya ido bolo dihatul mau ido bolo na pinasaan yamat dari bata jala semua ido ingat dua-dua mado konon nami asa bintang main naruri satu nyambung na semorok di dolok di berbatu dua tu dolok narion anak peris baru dolok dengan muna mayat tong nang sahur madua sahur 25 rumah korban main rumah hijau main naik baru rumah korban situ orang nabi mau beredokter baru nama lo marroha atatak kemen aja walang dari jalan regi dulu mari hamu anak pertani dulu walang dokter nama rumah jalan bareme dalam belum apa dokter bareme asal elok main nama rumah raja sudah ternyata jauh ini batu raja tu aku hula-hula na pinasaan atau muna takas na yato ako muna tawani jauh amang permusi nami kalau nami mapasok-pasok ulos tuwere nami upan masumang oda musi na upan musi kami mah Pelurang
Iya, udah. Iya.